mi salmini on mi landi kesidon e jam fulɓe Fuuta wonɓe golludude laamu général Mamadi Doumbouya fulɓe yiɗaɓe fulɓe yeɗaɓe fulɓe waɗaɓe barki fulɓe ɓe nisata ko jokki fulɓe wawa opposition bonɗo haray la ñuro on ko payku sare ngal paygal labangal nantugal inde paygal ngal nandayɗe a payle ko gonga e wayridiri ko jokka ko hino ɗuuɗi kono miɗo miijo fimon no mijorton fiyan noon haray no andirɗon noon wonata ni tun ay ko ma jamma o gandine ko fewndi kon haray mono moni yo daru no weltora mono welti yo daru no ɓeydira haray ko andi gollon président Mamadi Doumbouya no salmina on mo lando siɗon e jam ay ɗon andi kala pullo Fuuta mo wonda e laamu CNRD ko kanko maapi haray menen ga tana fus ala leydi ndin no e jam haray no yiruɗon noon mi yeyi men holli on usine fap gaz on menen siɗon moni kono gandi ko moni kala pullo guinéjo yo golludu e laamu ngun ko ɗum waɗi simi waɗani on vidéo mi andini on jaɓɓemo jaɓanon mo tolnon mo no ɓuri ɗaɓɓite mo nangue mo bu'inon mo haray ko andingol jama on fof tagoto darto laamu ko Allah okkata laamu anana yimɓe ɓenne inna ɗo le pouvoir va bientôt tomber quel pouvoir amen ono menen yanata par ce que menen ko Allah lammini men ko Allah yiɗi général Mamadi Doumbouya yeɗi mo laamu jonni mo laamu o landanokima so o lammini mo donc haray si tawi tension ji mon ɗin no monti hiɗon wawi tippingol si tawi hiɗon hakkille mon no boni hiɗo wawi artude par ce que min andini on taw ka leydi men ɗo haray kikalajo laamota ko ɗo kadi yon andu CNRD wona fulɓe Fuuta tum woni ton CNRD ya tous les Guinéen ko woni probléme moɗon on onon on yiɗa yide pullo Fuuta no ɓatto laamu ɗum ko woɗa mon o susta ɗum ay noon ɗon mari nden nawnare menen meɗen mari lekki mon kala pullo Fuuta moniɗo komi woni ko yadde CNRD yontigi waalo maaya seede ko woloton konko fenande o wino si pay ko sare ari ɗo o waalo yo maison central ka pay ko sare no Conakry jang hino waali hino niɓɓude hino weetude mi haalani on tanke ɗo miijade ko boni Allah jonni tayo taw miijano jama on ko boni no windi ka ɓurano ko laaɓi poyi miijano hoore ma ko miijantoɗa ɗimmoɓe ma ɓen kon on famine ɓe wi noon hakkil wona ko duufe muɗe koko duufire muɗe haray meɗen weltani CNRD on weltani président Mamadi Doumbouya na hakkil wona ko duufe muɗe koko muɗire ko duufa no way kadi sa wi hakkil wona ko duufe muɗe koko duufire ko muɗe donc pulal ngal ni meɗen mari bañolje ka côté haray ay ɓeyam ɗen miɗo détesti o min kala gagnant on tigui dekka e poson ko ɗum waɗi si mi wi on ella ala aywa Allah ala min kala mo naniɗo lan on tigui yiya terre à terre haray ko mayde sikka woni komi ewa suka fenayɗo haɗi suka no fena ɗo woɓɓe wi ko kundara o woni suka on maayi kono o fenay mi nannomo waɗa vidéo wosi pay ko sare yewti Conakry o waɗu vidéo mi nani o maayi haray miɗo toro ɗo ɓengu makko yo yaafa kono modima fenay day modima lappa e penale ɗe ala feren joni mo feniɗo maaye on tigi yaro e waɗugol e vidéo si hewtiti ka suudu haray ko andigol on kala marɗo puutoru yo takku kunɗo ɗon on yi kala marɗo puutoru menen mo fijiri men si général Mamadi Doumbouya on tigi maya e mone ka peyɗo mo fijiri men fi général Mamadi Doumbouya on tigi maya e mone on yi mi haaja kay ko goɗɗo moni mi haalani on Allah haaja kay penale monɗe Dieu n'est pas pour les menteurs Allah wonana fenowo si tawi ka fenoru an e Allah wonda mi nana ɗo ɓe inna c'est une question de temps le pouvoir va tomber quel pouvoir le pouvoir de général Mamadi Doumbouya reste éternel haray ko andigol on alkamisa arowo ɗo à partir de 15h haray docteur Dansa Kourouma wonay ko hewti ka palais Mohamed V délégation jano fi hewtingol président de la république on nouvelle constitution mo Guinée jaɓi on si ɗum feƴƴi cérémonie jano waɗay ka palais du peuple ɗum ko fi Guinée ɓe wona dartiɓe lagine ɓen est ce que ɗon nande mi wi alkamisa jango ko le combien jango e alkamisa 26 juin 2025 haray docteur Dansa Kourouma kañum wiwma
e hore ɓen ka CNT ɓe waɗa e cérémonie hewtingol président Mamadi Doumbouya ko nouvelle constitution on winda kon haray ɓe hewtinay mo ɗum jama Guinée on jaɓi le 21 septembre yahay référendum haray ɗum ko teddugale mon je sais que vous êtes prêts ɗum ko fi guinéenɓe ɓen wona fi ɓe wona guinéenɓe ɓen menen hiɗon deggutu men kono ko menen laami o lanɗo koko teddinte respecté si tawi noon onon laamiɓe monɓen on teddinaɓe menen men loppaka ko jama on seytini menen si ɗon seytini hay parti politique on laamaki ɗum ko loppoti mon hay parti politique on maîtrise ko pays laamoto ɗon menen on sokkata men piiji ko woni min andinayi on ko fewndi ga kon haray kadi no andirɗon noon docteur Maurice Sanda Kuyate o andini on fi passeport ji ɗi yombay woni mono faala welto mon faala acca ɗon siɗa faala yaha ƴetta passeport ma o siɗa faala acca ɗon mi yewtuno ñande go mi wiyo yo yaw recence ɗon accu ɗon ha recensement on lanni ɗon ara ɗo wola e privé am min haaju an ala e ɗum machine ji ɗi fof men ɗannini recensement terminé donc ɗum ko loppati mon kayi onon ɗon mari ella ɓuri ŋuurore onon ɗon mari ella on susta nebban on susata haako donc minen hukkata men susi peya men on wona fi opposition mono faala ka waɗa opposition on tigi ay Côte d'Ivoire ma Sénégal ma nokkugo watto minen ka peya men ɗo ko général Mamadi Doumbouya laami kadi mi nani woɓɓe nina ɗo o général Mamadi Doumbouya sodali avion je no natiri no yaltiri o communiquant RPG Alpha Condé no laamiɗo duuɓi jelu hande o sodani en ɗo ay bisuwal haala koye hoore goɗɗo weli haala koye hoore goɗɗo weli président Mamadi Doumbouya bete kanko yimɓe ɓen no yiide ko golli kon ñoƴƴana o téléphone ɗa arana yade ko sera bouton ngu ñoƴƴata voilà on famude donc minen tan wardumen haala wi penale mon fenade fenade nde ala ñamo kala yo ɗaɓɓu putor waɗa kunde o yeeso o yi menen gradiji amen ɗe hino général Mamadi Doumbouya Guinée au plus donc menen génération plus on men so kajuɗe penale haray ka leydi amen ɗo opposition ala ɗo werde mono faala ko oppose yontigi ndar ko ya oppose yo menen ko général Mamadi Doumbouya lamoto men ono wonɓe innude ɗo ye le pouvoir c'est juste une question de temps mais loppaka e ɗum kan haala mo y a pas d'argument là-dessus ce qui reste clair dans notre pays ko général Mamadi Doumbouya kadi mi nana e woɓɓe ney nawo comme si ko paykum sare en woni dirisude phénomène wonno ka parti ji politique vous ne voyez pas mal là-bas ka ɗon on yiyano ko payku sare wonno ko wadde comme mal ko hande ay komi wondi e président Mamadi Doumbouya vous voyez quelque chose comme mal on gerda e mum mena min andina o lagine ɗo wana titre foncier mo menen kala ka men yeyi men gayna e haaju par ce que menen ko honnêteté men yarata min yarata fi plaisanten yi nana ɗo ɓe wiya yimɓe ɓen no janfi leñol hongol janfa arrêtez de malégance et de faux type mi arani on wonda e fulɓe Fuuta ɓen goy fulɓe Fuuta wonɓe ɓen conscient fof no wondi e général Mamadi Doumbouya kala pullo Fuuta marɗo hakkil anduɗo ko faala nanani nene mum e ben mum yiɗuɗo lagine on pullo Fuuta ɗon no wondi e général Mamadi Doumbouya kala noon pullo Fuuta heɓasi dampa o ma dampasi heɓa ɓen ɗon on wondata général Mamadi Doumbouya hay tan nelaɗo no wonno yimɓe ɓe jokkano mum donc no woodi guinéenɓe ɓurɓe Firawna ɓuri Hamana on faami no woɗɗo guinéenɓe ɓe reconnaissa e hoore mum hay famille ji maɓɓe ɗin no mappodi e maɓɓe an saabu kiikalajo a susta artude ka leydi ma onno e fenade jokkuɗon minen min yalta e Conakry min jinda min naata si goɗɗo ñeƴƴi e hoore tooñe fenade tu vas voir donc président Mamadi Doumbouya haray min votay kadi o laamo si Allah salaki minen en gerde haranaka hunduko nanaɗo ɓe inna fulɓe no janfa ono nawi pullo e laamu non gonu faala ɗon ko woni goltun opposition oppose si kon ɓiɓɓe mon kala anɗo ko opposant yon tigui taw men ka leydi ga faut nous trouver ici tan jooɗo e Facebook revenez au pays vous nous montrez que vous êtes opposant yimɓe welduɓe Alpha Condé yimɓe traite ɓe yimɓe traite ɓe mara boleɓe sikku ɗon welde Alpha Condé men signinano wonon contre pays on wonon contre développement on dare ko président Mamadi Doumbouya woni lappande ponji waɗa usine ji waɗa port ji waɗa raffinerie ji onon konnu falɗo onon e laamu laakara furkanne oɗum me wi si metti on porte plainte laamutako men o peyɗo minen kiikalajo laamaki ɗo ɗo ko laamoto men ɗo ko président Mamadi Doumbouya un jeune visionnaire yo ko ɗum woni nder ton mono faala fetta minen meɗen darde on tum meɗen jala
Parce que me ngandi ko me mijani onko, me nguwa yo ndugu, on va vous mettre du sod. Grand ça va? Donc voilà comme militant ko dum mi wodi. Mini me nguwa yo ndugu o pay. Kala wi do général Mamadi Doumbouya la mota ko do ko faya woni hakkunde ame. Biddo gorko immo reconni sa Guinée fop. Mais mo fijiri la ni fi président Mamadi Doumbouya, je te dis hein, on va casser la gueule. Direct. Voilà. Donc maintenant, pays, tout va bien, on est tranquille. On a commencé de faire sortir les acquis de CNRD. Donc, nous, si nous mettons Kadi, président Mamadi Doumbouya na frontière na fono arde do. Kala no ande poème mon qualité mon. Donc, ce pays-là est commandé par des hommes intègres, comme nous. Donc, mene wada barki mene ngandi ko men fala, mene lamoto. Ana ngo lamoto ko lameta ki ko yimbe façon ngondo. Ono ko goddo woli o wana dum ono do ngitta tungella o wata moddinde fu sabotage ko number 1 kala ko wada ono do mariel laymu kono ono wadan do lagini je vous demande ko on dum wadan do lagini ha lagini miji to inna e ono ko ono wadani dum do lagini no weltoriyo ko gayno to wo ko sabotugol kala ko wada do mari ko ittongella ande yaay ndaron pongom bambeto allez voir hande la Guinée fop no wolde fi dum ono ngi don jodi do yew pensan men lamata salla ja o lamta ko do billahi wallahi tallahi hakkunde ngi Allah mo addi deftere mi wondiray lamu la Guinée do memta ça c'est clair ono fala non do inna c'est juste une question de temps men nan do 2024 taray lamu lanni mi ni on ko fenande ko mi yi do kon ko weccale be do kadi be fuddi kay gol d'ici fin d'année 2025 y a rien. Yari est la Guinée tranquille, la Guinée est commandée par des vraies personnes, par des patriotes. Oh non, terre de fena de mon, ton fena yimbe ben. Si on fait la artu de tout bané men artu. Berko bonu donko yafane do. Terto don fena de. Ono nge Allah wonda, ono nge malaika wonda, ono nge jinna wonda. Ay Allah yida net do feno. Yimbe fasi gibi. Awa fetje, mais il a altinde do becce mon de yo commando. Ala, no ce pays là, mene money, donc haaju mo yimbe yala no be maison centrale amer med en kayas. Meden jindu de président Mamadi Doumbouya no holli no yidi men no yarli men. Ino yafani men CNRD kam yari wo ko wawa ciaw. Donc money, yonti ki hol. Il va voir, paye on no commanda, na yo na du yimbe ben problème. C'est-à-dire ngol leñol no sonji quoi awole tumbe inama ye anka pullo jamfantejo kala pullo goldudo général Mamadi Doumbouya no ngitta yella ko fenande no fulbe goldudo be général Mamadi Doumbouya foko wada be barki kala mo jabali goldu gole makko hudama min de la yiya do goldudo be lansana konte no holla men do fenande on golli de lansana konte do duubi jelu yimbe yali ellamo on sumari on yidaka fendo golli dande do nge lansana konte fendo golli dande do nge lansana konte ari jama on yida on de. Pour le foot, no mari problème. O sustai de pour le dimo makono avanza. Jalousie yagangal dudu emo. Maintenant men sorta du emo me wada berde mo du emo. Si sede. Ko lu dube lancer na konti no way men jonu d'exemple. Hein? Do sikuna men ko men fetu be. Ah men tay pass men golli da général Mamadi Doumbouya na ya men fuddi. Kala ma golli da général Mamadi Doumbouya men wolte ko boni. Parce que ara ka gagno leindi. Menen gollu dube do lancer na konti a ci carton rouge menen be wata men wolande do hala e au pays do. Voilà. Donc si tay ko fi soutenu ngol militaire ko boni ara on fene. Soutenu be do pays pe ala ko geral yay ruki to harada fuddo do kadi wolgol do halaji pono panado sikude yimbe ben ko fetube. Contest jidin wana gotu parce que général Mamadi Doumbouya kanko na racisme. Kanko jabata manipulation. Un pénale, on vision manipuler des bases de ces ethnies là wala fenande. Kon woni do ko lu dube do lancer na konte dubi la piton ha confirmi ara do ina no fala holu de jama on les on jigo na men jabanta on dum awa kono woni anda so fijiri me yaltina dossier jidi jama on yiya vive général Mamadi Doumbouya, je vais voir 10 commentaires. Voilà, c'est ça. Donc na yon famintino do haray don way men gulbinde ma do way wolde yeso men mena si meden fankani on fankane men ma do sen wawli ay faranti 24 wada témoin imbe golludu be lansa na konte wujji do jawle ala ko gerani jama no andi do men fankutu jonno menen do ka pay me woni menen yawgol maison centrale burani men defandu gol dem penale mo imbe fobe terte jama on nani donc andi kay don artiri yimbe leede porte do jama no monani ongoy min ko dusi mi koy diaspora o no azuto do on ganda be won don pirande
Yaya lando don kotiraɓe mo wonɓe Belgique yawɓe depuis 1994 lando ɗon ɓen ko hombo haɓɓunoɓe artiri ɓe lagine fiyo ONG ukkumpuuɗi lagine ɗum fof meɗen jogi ɗin kaydiji fof meɗen jogitiɗo ɗin dossier ji fof ɗo son ɗaɓɓiti jama min si mi yi diaspora no pirana ɗo opposant haɗa lan kirɗama par ce que a anda ɓen wonɗa pirande ɗon talla sana konte ɓe yayno ɓe haɓɓi on ɓe artiri on lagine billahi wallahi tallahi abbotolan ɗo 5 minutes fami donc je vous comprends fami et rappelez-vous on haɓɓanoma ton on artirama si ɓen no innude no défendude on ande ko intérêt maɓɓe moi je connais de quoi je vous parle vous savez l'administration est très fort donc on m'a appelé Alseyne jooɗo toon mi yeeyi mi alani on quand je départ hein ara ƴetta wifi on débranche ande batterie on mi andade jooɗo toon e wolugol téléphone mi andan kadi ko ay hombo woldata ay correspondant RFI wolirtani et ari débranche a wifi on may donc on se retrouve ce soir je vais vous donner des détails falables famille mi ɗangi pagay wi mon wono mana wi ala grand ka poɗu ɗon de ko pay woni